Asukume Sino Siyambekile uNkulunkulu ngosimakazi. Siyabonga thwala lensinziso yethu. Ngegama likaJesu Kristu Nkosi. Sihlwa uNkulunkulu wethu lophilayo. Siyambekile uNkulunkulu. Sibonga umsa wakho. Baba wethu oyingcwele. Ngegama likaJesu. Inkosi lephilayo. Ungwele Nkosi yaphila uyakhathini. uNkulunkulu wethu oyingcwele. Siyabonga uNkulunkulu wethu oyingcwele. Siyabonga nomthana wemalanga. Siyabonga nomthana wethu. Siyabonga egameni likaJesu Kristu Nkosi. Abonga phema nemandla nephilayo. uNkulunkulu babuphezulu.
Siyabonga likaJesu isiphethelo Kristu. sethu. Imani umkhonto wakho Nkosi. Nakulesikhathi Nkulunkulu. Sisonzela mabekuwe. Uyawukhuluma ngaye uthethe ukuthi Nakulesikhathi Nkulunkulu. Baba wethu ongcwele kuze ngosilalele. Nkosi kuthandwa nguwe. Baba wethu ongcwele namandla onke. Nanamuhla Nkosi ebusuku. Usekhute ngaye. Nkulunkulu wethu, Usiyale ngaye. Usiqondise siyathandaza ngaye. kuyingcwele. Ngegama likaJesu. Wethu Baba ngamandla akho. Nasendatini yaJesu Intambule. waseNazaretha. Nanamuhla Nangamandla akho. namakhulu Nkosi wami Nkulunkulu ongcwele. wethu oyingcwele. Umlilo wakho Besingayini mawehlele ngaphandle wenzawo kwakho. egameni Wena laJesu. Nkulunkulu wethu lethembekile. Uma sisethe impilo tethu Thembeka Nkosi Lethu ingqondo tethu. konke. lethi inhliziyo tethu Amalanga onke. Baba kulesikhathi ngezwi lakho Baba wethu lophilayo. egameni laJesu Athi loyinkosi umhlabeleli. ekuthula Athi phakama Nkosi lakho. namhla kusihlwa Athi linemandla egameni lethembekile. laJesu bayethe Wethu loyingcwele. lolungu wakaIsrayeli Nkulunkulu bayethe mande kaDavide Nkosi wethu lonamandla. bayethe hlumeli kaJese Nkulunkulu wethu bayethe uNkulunkulu ongisumakase sonzela Nkosi yaseSalem moyingcwele khe. khuluma nathi Nkosi Zela babe yakho. egameni laJesu Nkulunkulu wethu ongcwele. inkosi engathi mina bayethe ngcwede emsibeni in Jesus mighty name wasabele nzansi oh ngimlo wasabele nzansi wasabele nzansi oh ngimlo Hallelujah. Awuvusele lesicela ngicela ningilungise ungakhulumi la kimi lento. Awuvusele leseceleni kwakho. Hallelujah. Siyabonga kakhulu bazalwane. Lo musa longaka uthi nalamhla sibe khona. Amen. Sicela ke kusasa sithi bambe isikhathi ngoba kuningi lokuthabe kwendika enzambama. Inkosi nibusise. Siphinze sicele laba empaphatisweni tawusuka ngakora 2:6 la upelo bang 11 ke sitawufuna silale ke sikhethile abatawahamba bayo sebenza le bakhona labangeteka lo 11 sitobala ukuthi imoto tingakhi lethamba nabo kukabe lokhu bese uvele ekseni ngoba ubabhalisile nabalaba phambi sathandle emva ngicela phuma wena uyele mboleke nepen si akora 2 sila ngekhathi ethendeni uphethe impahla lotawushinja ngayo uhambo ugqoke lotawungena ngayo le bese uyashinja ugqoka leyo mile sevana mosibazalwane uchazile ke babedlamini ukuthi ubhajatiswa kanjani akusiso lesiphithiphithi sokucwila uze uhishwe manje bese bathi unetono umuntu akadalelwa kuhlala emandini bazalwane adala bala kumbumbuthisa mbutha ugcina uyishiwe bese bathi unetono letinenge ekseni ke ngakora 2 sila etendeni siyesuka la siya emandini lamanenge sitheke kulabantwana labancane hayi ngabobaleka
batanilungisela ningawubanga umsebenzi batanilungisela laba tinsizwa kunemoya ukhontela ethendeni nje bazana kuba kanje so ke ngicela ningakhulumi kuphephukela lapha emuva hayi la nina nithulile nje so bantwana labancane ababhabhathisi bayabusiswa neva bazalwane bese bona babekwatandla base bangakhula bese bayemandini sicala ku13 ke umuntu ocishe ehlukanise ngu13 nakhona khona 13 lo ngusumolo ubona ukuthi awu la kusengakacaci kahle ngoba sifuna kusilento lo indako icace kahle amen ngiyacela ke singachithi isikhathi bazalwane ngoba ufuna silale sitovukele esifundweni kusasa amen akuthandazele ethendeni ningahlupheki space isikhona yeni lapho shuba ngale nsimbi Lydia benla ngoba lento yendawo libahlube etwangeletheni benla kulabo makhe nike ke nithi dzwi lapho ngoba nginika sikhala ngala haleluya akusikuthi izwi lakhe sele akusiko ukuthi izwi lakhe sele uzokwenza sivuleni encwadini yaFilipi sahloko 3 kusukela verse number 7 lo munye angivulele incwadi yaMateyu 13 verse number 44 sito suka la siyawuphumula verse number 7 yes kulunga kwaKristu kwinzuzo kanti ke lokho lokwakuyinzuzo kimi ngakushaya lide ngenxa yaKristu lokho bekukathe kuyinzuzo kimi ngakwenza ini lide ngenxa yabani yaKristu yes yebo konke ngikushaya lide ngebukhulu bekumathi Kristu Jesu ingosi yami lengilahlekelwe ngiko konke ngenxa yakhe ngikushaya tibi kuze ngizuze Kristu ngifundzele Mateyu 13:44 umbuso welizulu ufanana nemteko lofihlwe ensimini kwenteka indoda yawuthola yafuye yawudibezela yajabula kangangekhupha yahamba yayawuthengisa ngako kongo leyayinako yanganzela yayawuthenga leyo nsimi. ngicela sesithandaze siyabonga baba wethu longcwele likholekile livi lakho lethembekile salemukele enhlitweni tethu nasengcondweni tethu ngoJesu Kristu Nkosi yethu amen ngifuna ke ukukhuluma bazalwane kusihlwa bantu labasha ukuqala ukuthi na umuntu omusha dinengithinto lesuke uthi kujabulisa tinzuzo empilweni yakho amen
kuze uzuze Kristu ke letindlu utenda tibe lite. Litsi utenda tibe tibi fanele nje ungathi ukukhuluma la kimi. Angifuni ukukhuluma nami. Hallelujah. Ngitsitene kanake sitawubona kulokuthandaza lethende. Okay. Nguva la. Hallelujah. Ngiphendula kuye. Jesus. Nabe lokhu. Hallelujah. Yeah. Okay. Ngithi ke usilombhali konke lebekathe kuyinzuzo kubani? Ngikwenda ini? Ngebukhulu bekwathi bani? Kristu. Amen. Lithi ke kwakunalenye indvodza angiyathi ukuthi behambe ensimini ekhabo bani. Kodwa kule nsimi yakhanza kunemqebo. Neva mosazalwane. Yase iyahamba le ndvodza iyawuthengisa ngako konke lenako. Angathi ke ifike ithini kumnikati wensimu kodwa itayitothenga lensimu. Ngoba iyathi ukuthi ekuthengeni lensimu itawukhanza lo mqebo. Hallelujah. Uma ke ufuna Jesu uyahamba uthengise konke lonako sengisho empilweni. Uthengise ngawe manga, uthengise ngako konke kuhleba kuze utothola lo mqebo. Thana yami bazalwane. Angeke umthole Jesu uphinze uthole ne wall water. Funa ulahlekelwe ngiyo. Ngeke umthole Jesu uphinze uthole nemjolo. Hallelujah. Asenisi bathandwa bengozi. Nengiva bonke mama. Lithi lokho bekukathe kuyinzuzo kimi ngakwenda lite. Bantu abasha dinengitinde letinzuzo. Lela nihlala khona kulinye isango unyalo. Labanenge ekukholweni batawehluleka ngoba babona ngasensangweni kudliwa kahle. Bayolima. Bayokera. Kufuna letinto tisilahle. Sitende tibi stofumana Kristu. Kulesinye isikhathi bonzanga yethu noma bonzanga yenu bashaya ngetinto letinhle bakutshela ukuthi bathithole njani. Kodwa kuze uzuze Kristu letinto ufuna utende tibe lide. Inemali insangu madoda. Abalimayo nababonakala. Kanti bashanga tikrepa tana tabo tikrepa. Bandondota ngiyahamba ngamdlukuta la endleleni. Kodwa ukuthengile. Now ubuka bona ubuka wena uyabona lothi uyasala. Lithi ke kuze ngisuze Kristu ufuna letinto ngishaya tibi. Sana amen bazalwane. Tikhona tinto lofuna tibe tibi, ungaba ipride lonayo, ungaba ngebuhonga lonabo, letinto kuze uzuze Jesu ufuna tibe tibi. Nekuthi ngimuhle, uyathikona umuntu kanjalo akashumayeleki, tinto atendeki ngoba yena unjani. Muhle mina. Letinto leto kufuna tibe lide ngoba ngeke umzuze Kristu. Now kubeka, let's see. I'll kubeka la pa Philip. Ngifuna kutothandaza. Ngitholakale kuye. Let's kwakala ngifuna ngitholakale kuye. Ngide ngishona lokuncane kulunga lokukwami. Ngide ngishona lokuncane kulunga lokukwami. Yes. Lokutholakala ngekwenta lokufunwa ngumthetho. Kubeka
kepha ngifuna ukutholakala nginekulunga lokuya ngifuna kutholakala nginekulunga lokuya ngekukholwa ngoKristu ngekukholwa nguKristu. Qhubeka. ngisho kulunga lokutholakala kuNkulunkulu ngekukholwa ngisho kulunga lokutholakala kuNkulunkulu ngekukholwa. Lengikufunako ke mina kutsi ngimati yena kuthi ngilahlekelwa ngikho konke nje ngifuna kumati. Haleluya. Lo muntu uyahamba uthengisa ngakho konke lanako uyothenga insimu latiko ukuthi ngathola yona ngene emaphakatheni. Lo muntu ulahlekelwa ngumjolo noma bona ukuthi basitakala uyathi ukuthi ngalelinye ilanga ngiyangena ekhaya. Ngoba ngeke lithi iBhayibheli lelisango lincane manje babami. Nalendlela engumncingo. Ikhona ngoma beyihlatshelwa kathe. Lebethi akunge nwanemithwalo neyatle akunge nwanemithwalo ngoba isango lezulu lincinyana. Ukhanza abantu bameme bobhaki. Ubasayibuka le ntombatana gwele manga kulobhakwayo. Gwele umjolo. Tawungena njani? Lithi iBhayibheli lendoda yathi kubithole ukuthi kunensimu kunemnotho yawuthengisa yawulahlekelwa ngulena mhla uthola ukuthi kuJesu kunekuphila kufuna ulahlekelwe ngilonakho. Awunawahamba kuJesu nemijolo. Tawusisimba. Awunawahamba kuJesu nebufebe. La itingcingweni kumbe kuyasendelwana noma kuhlala khona kwekhabo letingcingwa ngathi ukhanza ukuthi kunemafilimu lawe kulalana. Umuntu omusha lothi umfati lothi indvodza uhleti utsamele ngesikhathi sekulala utsamele. Tawusithwa yini? Kufuna kukulahlekele kuzuzuza Kristu. Uma ngaba kukulahlekele utawuzuza kwemitha nekwemithisa ngakuthembisa. Enisakubona utawuqala usilayile wena yewena lo layekako la nguwe. Ufana nemuntu lothatha inzamba othi khunga uthi yena kwala balayele nani kukaka yena salenga. Uyakaka akhame kude lo layekako ngaphandle kwakhe. Uma letindo bazalwane singathi lahle letindo tingabe tibi titasigila eluhambeni lwethu and angeke ufike ezulwini nale mphako lesipakupaka lohamba naso. Khumbula ngalomnye umnyaka noshumayela eSouth Africa siya bangentela kumphako tikaftin tibatimbili khona lokudla lokunye lokubitwa kwathiwa lidombolo nakwathi ukudla lokho nako kukhona shothi tikaftin tenyama enkukhu yasekhaya timbili tehlukene letinyama bese kuba naleli dombolo lokutenda ngathi kusingwa lokho phenze kutenda ngathi kulipalish angikuthola ukuthi kusekho kodwa ke leli gama liyakufanela vele kulidombolo. Ngesuthi bazalwane nangiphuma egedeni oshuke ngesuthi njengoba ngibona nje. Ngente njani? Suthi. Kodwa sono sami kuthi nasiphuma nje
nangisivula lesecala ngikhanza lokwenkukhu kwende nje kunone kufile bakufake konke bazalwane kuthethe intwane nenhloko kodwa kwende nje kulesikafuteni liphunga lelaphuma lapho lagqwala lemoto hey impumulo yakhathatheka ngathi ngivula lokwesibili nako kwaphinze kwangithela nasawufika kunayi-10 lenhlazatshe lapha ngisikule moto awupaka hayi ngobe ngilambile ngikhathathwa ngileli phunga awupake sasibone singenda njani lalela angeke kuhambeke nemphako angeke kuhambeke nemjo noma ngakuyenga lo mfana athi ngiyakudla embile emshadweni unemanga utakudla endleleni elohiya ngeke ngifike eCarolina nanifika nje lohiya kwashula sikafutini ngoba sesinuka kahle uyabathe phela manje asifike phela emshadweni athi hayi bengicela manje ngihlephule nje ugwapha noma athaka bathe khaya kuba ngabomthatha kata sisakele ukucuke wena ungalo ungaka ube ngibonjani ungahleka wena uthi lo mbhali wathi kuba ithole lensimu ukuthi inemnotho uhamba othengisa ngala konke lana kwakwenda lite ngenxa yalensimu uthi umuntu angadibana naJesu konke lebekakwenda kufuna kwende kube lite kusazuze bani ngeke bazalwane sikuzuze konke ngeke ukuzuze kuye ezulwini nekudla umhlaba ngeke kuzuze kuye ezulwini nako konke lamaphupho lonawo latakudonsela ebumnyame kufuna ulahlekelwe ngilolokunye uze umzuze Kristu ngifuna ukuthandaza hlobo tami balabasha baleli bandla uNkulunkulu unethembile unethembe kulesikhathi lesi unethembe kulesikhathi lesi la khona kusonywana la khona kupretendwa la khona konke kukhona unethembile kodwa kutawenda wena ukuthi uthembakale nokutimisela kwakho lahla tonke letinto letiligugu lahla konke tamthola Kristu haleluya vumani bantu bami ulahlekelwa uyadlo kuhambe ngihamba ngatofika la tinenge itinto ngathi lahla tiligugu tinzuzo ngathi lahla ngihamba ngafika la engeke uthisole la nakuleli dako kodwa lempilo yokuthangalatha wambe kanje tatsola umfakena kuthiwa amabhanana shoes yakubona ngoma lo umlo ufake lokho nomlandzelo ngathi ujikela ngala usina usas phenza umbona ujikela ngala konke uyapha uyasokola nalamva kwakhe ngoba uyangena impilo emzalwane lesifana kalo impilo emzalwane losakhamiti la ngoba sine sibahambe nebafokade kodwa umzalwane losakhamiti impilo yakhe isifana kalo esikolweni kwenda kwakhe kukhuluma kwakhe kuthi phatha kwakhe noma khuluma futhi nguye lo nakuthisha lo phetsako nguye lo shesha bhale lelikhathoni leligajwa la letha sikufuni nibaba thela esikolweni yini lengafunwa asikufuni hamba ngoba phela leli gama alibe ngumuntu munye lona ubhalwa ukuthi asikufuni lona hamba ubose lamagama lo leader lomhlangano umzalwane ka-SU sengelo basalane korwa uJesu basala elento ibambelela livangele ubita silahlekelwe ngiko
kuze zuze bantazana. Ngisatha ukhula abanye beni bancane. Futhi abanye beni basengaze basonywa mbamba. Sona lokufona nje. With pak kubafana. Usatha usonywa baholeli. Labafana bemdlazi. Phunyule lapho kuqhamuke emasoja. Phunyule lapho kuqhamuke iphoyisa. Amalanga nje batawuthola gidla bazongibani. Engithula. Esikhundleni awuwala ebafatini babo lo thula uyowa kubantu abebantu. Umzalwane Nkosi yami umzana nami lokholwako lofakazako asanganiswe ngithula webantu. How to bathandwa benkosi bazalwane bekhethwa nguJesu. Sitimiselene silahle kuze sifunyane kuye asimene ngetinyawo. Phela amandla ezulwini silindelwe. Phela amandla ezulwini silindelwe. Singaphela amandla ezulwini singaphela amandla singaphela amandla thina singaphela amandla ezulwini singaphela amandla singaphela amandla ezulwini singaphela amandla ezulwini. Mnamthandaza angathi usolahlekelweni. Ucingo lwakho lungufakazi ukuthi kunetinto etimlahlekele. Batali bakho bangifakazi ukuthi kunetinto etimlahlekele. Esikolweni bangifakazi. Ngoba ngeke umzuzu eKristu ungakaguquli letinto tibelile. Ngifuna ukuthandaza mina. Uthi nje Nkosi ngisithi ngiyathi mina ukuthi akuyowenteka uNkulunkulu akhulume kube kungasiko ukuthi khona umuntu ofuna sitakala. uNkulunkulu wathi la sihlala khona, wathi emqashweni, wathi ekhaya kini singekho kuthi uphila impiloni. Kodwa namuhla usilahlekelwa kule mpilo loyiphilayo. Uzozuza yena. Siyawukhala sithi silinyalelwe likholwa kanti kulimele tsotsi kulimele umgulukudu bophila impilo yekubhaqa. Lalela le mpilo lesikhuluma ngayo bantu abantu, impilo lefuna ithathe wena la. Uthi umhlabelele ngithethe down, bangibeka high, bangenza umuntu. Bafowethu nawe uyawuphila impilo yokukela, phila impilo yokuthengisa tshwala, phila impilo yokuthengisa insango, phila impilo yokujola, uphila impilo emqashweni. Indlu yakho ingifakazi awuhlali wedwa la uqashe khona. Kodwa lamuhla lithuba lakho uNkulunkulu ukunika lithuba lihle ungakedlule emhlabeni uthi ungalahleki. Lithi lo muntu lona wanele kuba ithole lensini ukuthi nemcebo wasuyambonya wase uyahamba uyothengisa konke lanako wabuya wathenga lensini.
ngoba wathi lele ngikulahlile nangithengele nsimo kuyawubuya konke ezulwini bazalwane la sifuna kuyawufika khona kuyawubuya injabulo lenganqamuki asathi umhlabeleli lenjabulo lesiyawuba nayo ifananiswa nemathole abona bonina lithi siyawushakathula njengemathole abona boni lalela bazalwane uma siyawudlala ngalendlela lesidlala ngayo akumangalisi ukuthi akuqali futhi ngawe libhayibheli lithi nabantu bakatheni abanakanga futhi abantu bakatheni bafuna kufana naletinye tife kungakumangalisi lokho lempilo iyafuna kufanana nalabanye lobabona bangasi baphila kahle kanti bahluphekile lempilo loyibona kubangani bakho lenhle ufisa ngathi ngawe uyakuyekela kukholwa uyophila njengabo thatha isola ngeba kutshela enyalo ukuthi siyakhala silingi lapha atakutshela sowufikile sowubuta sikanzi kunjani basiboqhathi kuyadlalwa wena sathi impilo yakho lamuhla usilamhla ngiyalahlekelwa kuze ngimfuthe yena kuze ngifunyane kuye ufuna kulahlekelwa livangeli bazalwane lekwehlukana nesono kunetinto labanye bazoba bakhala ngato lokhanza ukuthi vele kuyasicaka kahle kahle sitha sifuqa ngengane uyabona ukuthi ayisifuna kungena kodwa kufuna kusitimisele kusikhwiphitha sikanye kanye lomunye akaseva nje kukahle nakagqoke kahle sobambela amagama athi niyatigugisa ebazalwane sofanga sangagqoka impahla yentele ngiqusha umbane la soke hayi ke gqoke kahle asigqoke kanjalo thi ngoba thina sinelwambo sho njalo umhlabelo la katheni sinohambo lwami ngedwa ihlatshelwa nakufiwa utayingenela lendlela ube wedwana taba ngekho makwakho babe ngekho bazalwane abe ngekho umfundisi abe ngekho unyoko noma babone nabomnakeni yakho nje wedwana ngicela kuthandaza nawe na usilamuhla ngiside ngosi ngilahlekelwe ngokonke ungikwende tipi lobe kukathe kuyinzuzo lebe kukathe kungijabulisa lebe kukathe kungigitata kuze ngifunyane kuwe ngihlale nawe akungilahlekele gijima utela ngaphambili sothandaza nawe silinde singaphela amandla singaphela esulwini gijima sothandaza nawe singaphela amandla esulwini singaphela amandla oh Jesus singaphelelwa singaphela amandla ezulwini silinde singaphela amandla ezulwini silinde singaphela amandla ezulwini silinde yabona nanifuna kuva kukhulu kuphila kwala kulahla tipi nawufuna kuva kuphila kukhulu kwala kugucula letintfo letiligugu tibe tibi mhlambe ulwimi lwakho yatichenya ngalo usinake ngamthela umuntu ngamtshela kodwa lamuhla uNkulunkulu uthi lulahle nalomfana lobe sakusoma umthambele
uNkulunkulu uthi mlahle uze uzuze yena. Lalela lempilo loyiphilako idzinga ulahlekelwe ngiko lithi lo babe lo wathi bayibone lensimo kuthi nothile wambonya wasa uyahamba uthatha konke lanako ukwenda kubalide soyathatha le mali soyawuthenga lensimo lathi kuthi konke kuphelele lalela kulahle konke lamuhla thathe Jesu asho lo mhlabelelo wathi thatha Jesu thatha Jesu ndomusha thatha Jesu ndomusha thatha Jesu ndomusha thatha Jesu wakithathu asibakusoma wakithathu asamantombazana akuthanza thatsola abayese batsola bemithi nyana bemithi nje nalabafana ngebaba nako umuntu awunukisa kwamashiqa ngoba naso utele umfana ngakunaki utensipho kutele sembunyoko utawunuka bumunyu ngoba utazi uqetha kumunyisa gwale timephu tetinzenze tebantwana lo ngesiye nomfati lo ngesiyo nani unuke unukiswa ukuthi kuthi insiphe kumwasha lo mntwana geza ngemantela odwa mntwana walile ukwenda kube lide vuma lamuhla vuma nawe vuma 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 usindiswe vuma vuma nawe vuma Vuma, au vuma vuma, au vuma ale vuma, usiniswe. vuma wena Vuma, vuma, hey vuma vuma, vuma vuma usiniswe. ekhaya Ekhaya ezulwini unesithembiso. Vuma, vuma, usiniswe. ekhaya Ekhaya ezulwini unesithembiso. Vuma, usiniswe. funa kuthandaza akunenzaba sibathaka sebakhona akunenzaba sitinto khona siyaphumelela ngoba sivumile khaya lesiya kulo kunethembiso lekhaya lesiya kulo linemkhomelo umkhomelo wakhona uphila lokuphakathi bantu labasha sehlukanise ukuthi sikhonda abantu simkhondelane naw sadakhela abashumayeli dakhela bomake bakho yathi bambelela vuma lamuhla ulahlekelwa ngokonke kwende kube tibi lokuligugu engqondweni yakho nasenhlizweni yakho ugijimtela ngaphambili usathanda udlala ngawe silazi khona wadlala ngathi singamade uNkulunkulu hlunge wena xa udlala ngawo uwathi umusa sina wasigcilata singathi lutho singathi sisawusitwa yini kodwa wavela lakhanya ilanga leyo lakhanya ilanga vuma nawe hey vuma vuma nawe vuma basonzela abantwana baNkulunkulu Vuma, vuma vuma, hey vuma vuma, usiniswe. kone ekhaya Ekhaya ezulwini ezulwini
sithembiso vuma Kela umshumayeli simelane encaba. Shumayeli simelane encaba ethe ngaphambili. eka ezulwini une sithembiso vuma Vuma nawe. vuma usindiswe awuvuma wena vuma vuma yebo vuma Vuma. yebo Usindiswe. ekhaya ezulwini une sithembiso Vuma. Siyabonga Nkosi egameni likaJesu. Uthembekile unemandla uNkulunkulu. Ekhaya ezulwini yasithembiso. Sithembiso. Vuma. Vuma. Usindiswe. Sesiyathandaza abazane egameni likaJesu. Lamagama lafundwako lana athi konke lokwako inzuzo kimi. Ngwendelide ngebukhulu bekumade Kristu. Masingawanaka lamagama lafunziwe. Avete amagama ukuthi mkhulu Kristu bazalwane. Mkhulu Jesu bazalwane. Masingathola yena zuze kangcono. Vete amagama lombhalo uthi ngakhetha kulahla konke ngidayise konke kuze ngithenge lensimi yayikatha izuzo. Umbhalo uvete amagama uthi Moses asakhulile wala kubitwa ngekuthi indvodzana yendvodzakade yafara ngoba wakukhanza ukuthi kungumcebo longcono kwekuthi angahlupheka nesive saNkulunkulu kunokuthi bengathi jabulise sononi kwesikhashana. Ngifuna kuveta lamagama abazalathi ukhona umcebo longcono kuzuza Kristu. Kristu ngumcebo longcono. Mangabe uthola Kristu bazalwane usuke uthola umcebo longcono. Ngasonzela ngaphambili sitathana sakanye nawe. Thathe nangomcebo longcono. Ekhaya ezulwini kunesithembiso vuma. Siyabonga Nkosi. Ekhaya ezulwini khona umcebo longcono kwenta ngaphambili sitawuthandaza. Ekhaya ezulwini kunesithembiso vuma sindiswe. Sesiyathandaza abazalwane. Phakamisa isandla tenu langa ngaphambili. Sithandaze kanyana egameni likaJesu. Wathembekile Nkosi egameni likaJesu Kristu. Baba wethu lophilako. Lomzala wethu isuku. Lophila kuze kube phakathi. Ingcwete emsebenzini emihle. uNkulunkulu lodala izulu wadala umhlaba uphila kuze kube phakathi. Sibabatali bitho lakho Nkosi. Umbhalo uvete amagama Nkosi. Wathi uNkulunkulu wahleka esitalweni semusa losibita sonke kuthi asonzele kuso ngesibinzi sitawuzuza umusa lotasita ngesikhathi lesifanele. Sonela umusa uNkulunkulu ophilako ngegama likaJesu Kristu. Afete amagama lombhali athi lo musa wakho akusinzisa baba longusimakade sowembulile kubo bonke Nkosi bantu. Wathi uyasilumula yatingana ukwentelive Nkosi. Asisita sene sikuthele kungakholwa Nkosi egameni likaJesu. Sonela Nkosi umusa naba Nkosi bangaphambili moongcwele baba wethu lophilako Nkosi bayasarenda batinikela Nkosi ebukhoneni bakho. Lavete amagama Nkosi umbhali wathi asinikele ngemitimba yethu ibe ngumnikelo lophilile kuwe. Wathi ngiyona nkonzo yethu sibili ngegama likaJesu Kristu. Moongcwele kaNkulunkulu bendela Nkosi umusa Nkosi ubaphe amandla ekutekhuta ubaphe amandla ekuthiba ubaphe amandla ekutibamba ngegama likaJesu. Baphe Nkosi amandla
ukulahla Nkosi ekulahla Nkosi konke ngoba sekuba kubonile uNkulunkulu kuthi impela wena Nkosi ungumcebo longcono sikuniketha Nkosi lithubo yendelela abathanda uNkulunkulu onguSibakathe wendelela abancane Nkosi wendelela insizwa Nkosi wendelela intombi omdala Nkosi lomusa uNkulunkulu wena lophila kuze bephakathe wena Nkosi longahlulwa lutho ngegama lika Jesu lomdzala wemalanga lophila kuze bephakathe sonela Nkosi umusa Nkosi siyathinikela ngekholwa moya ongcwele kaNkulunkulu umuhle njalo Nkosi wena wedwa Nkosi ulibona bonke labakholwako impela uyingcwethe emsebenzini lemuhle sithinikela ngekholwa Nkosi esandleni sakho sifihle Nkosi ngelipito la Jesu inkosi yethu bayethe Nkosi in Jesus name amen. Siyabonga kakhulu bazalwane sela ecampini dihluphene ukhanza leso sikhaso sitholako funza iBhayibheli lakho amen. Tinikele uNkulunkulu cela ukuthi sithandaze bese ngiyacela ukuthi insizwa la nathi ngawisa letithi yakusale la ngahlotshiswa ngakhona tongena lo moya uphumele ngale nase siphumile bazalwane ngazi bathatha balethe imemetelo sitawuthandazela labagulako bashumayeli bakhona after timemetelo otasis Phinze nginibingelele bazalwane egameni leNkosi yethu Jesu. Gama lambazana labangangadingi ngithandazile sibongo wagumethe ngiteta uthula timemetelo bazalwane. Ngicela ukugcizelela bazalwane imali etipheko siyayicela ngale office camp fees siyacela bazalwane nisivetele nawo. Sicela ne handicraft, sicela ne maintenance, then na disaster bazalwane. Ekseni bazalwane nga6 ikhona inkonzo. La ucela bazalwane sitama ekusheshe sivuke kusasa. Inkonzo yasekuseni itaba imfisha kakhulu. Sitama ukuthi bazalwane sisheshe sigeze. Sitolungela inkonzo yanga 9 bazalwane. Nga 9 kufanele sibe sonke sesihleli phansi bazalwane. Lesikhulumi sethu kusasa bazalwane senza ukuthi into tendeke ngeorder so ngiyacela bazalwane nisibambise kakhulu 9 o'clock everyone abe alabazalwane sitawukhonda hallelujah amen bazalwane ngicela kubita nabala batawusiphekela kusasa bazalwane ekseni kuna nonsikelelo mahlalela wasemahlangatsha branch kuba nasip ngiyabonga mshumayeli mhlangatane siphosethu mazia sikhongwaneni nothile hlophe sigcineni B Lydia hlophe phoqweni nonthethelelo ngihambule nyalinyali siyabonga Dlamini Ngcoseni Mbuso Vilakati sigcineni B bese ke lokukhona lokunye bazalwane ukhona umnikelo lomkhulu kusasa entsambama so siyacela bazalwane silungisele ema base ningawaveta ngale office nangabe usola ukuthi utawukhanza ukuthi seyakulahlekela bazalwane lokunye bazalwane le mali solo ikhona lo lahlekelwe imali bazalwane ngiyacela ukuthi angibone kwekugcina ke bazalwane kudla kukhona bashumayeli sibalungisela class lapha abazalwane labatawudlela khona diphela lapho tamtimemetelo haleluya siyabonga ngicela simile ngetinye abashumayeli bethu ngaphambili sito khona sinthandazelo abazalwane ngiyacela simile ngetinye sitawuvala khona ndo khona kuphuma kubo bonke boThixo akekho onjenga haleluya ubayi zimile zimengu siyabonga baba wethu longcwele
ngegama likaJesu moya ongcwele iba nemusa ke langa lekulunga sive sakho sawulala siphe kuphumula siphe kuphila ngalibito la Jesu Kristu inkosi yethu amen ashayile uNkulunkulu wasezulwini intandla sasa ke la iqala inkonzo nga9 bo Asha labange basemaklasini bayangibhalela bathi usiphuthumela bo siklinele umthoyi never bo Asha ngicela nise